Wey'ngane zakwethu uhleleleni ungangeni kule channel ethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wey'ngane zakwethu. Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel ethu eyunqa phambili uMkhanyakude TV bafowethu. Inkulu-ke indaba laphana wey'ngane zakwethu. Indaba ithinta laphana umcimbi omkhulu laphana ose-Ellis Park laphana ukuyigcwalisa i-picnic ohlelwe yindlamlenze laphana ney'nkampani ey'ningi laphana nohulumeni imbala laphana wey'ngane zakwethu. Sebaqalile-ke abaculi bamaskandi laphana bashiyelana inkundla-ke laphana wey'ngane zakwethu. uNavigator so-performile laphana wey'ngane zakwethu noMroza umfoka Fakude laphana wey'ngane zakwethu sebaphefomile nje abaculi abaningi laphana wey'ngane zakwethu. Kanti khumbula ukuthi kulo mcimbi laphana wey'ngane zakwethu abaculi abaningi baqashwe ngama-followers laphana wey'ngane zakwethu. Okuhle kakhulu abalandeli akukho lapho abangagculisekile khona nabo abangumsindo ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi amaqhawe abo awabonakalanga kuloya mcimbi laphana wey'ngane zakwethu. Kokucacelela noma ngabe ubani ukuthi njengamanje wonke umuntu akasapothe iqhawe lakhe laphana ukuthi belifolowe ukuze nangonyaka ozayo libe khona laphana emcimbini okuyigcwalisa laphana wey'ngane zakwethu. Si-channel hamba phambili uMkhanyakude sithi siyabonga.